Deputy Chief Minister bat noyalam bala kamrim keseng NPP ba snyob halang dhar ulong ba kajing bamla bantri kam ha jong keseng ha ke election Lok Sabha badang syudep kan umkta e keseng ha ke election banwan ulong ba NPP kan sale ha ke election banwan ki bade banlong ha ke jela ngisngau kum ke sorkar kum ke parti ngila persangkat bala ai ban persang menteri ban tapai pak jumi hoi kalah ai bandai kum pai ba ujung hibarok bono sonsong state yo udon kino ki pentabum songwek ne don di lapses kum gumen gibam don di juna ane garu yo sosi kremai kum ba expect ni habare result wala kum taro ni kum kino yalam jung pai ba ni promise ki pai ba ngin persang menteri bah kat bala ai kum tu terhina ni sekemat namangin don ke disa siliang yanu inuro in trai pen bah susu yo isa don katuk ani ke jintunan ke government ke parti handai we would like to apologize kenang ba nani sekemat persang menteri bah kat bala ai kum tu trai handai ngin menteri sa siliang yanu